Munas hermanoi, hatun kusikoy songoy pitiam, kay Dios pas palabranta uyarimos kay gimanta, kay yak kalpachari wasuma, nana chaupipi, wagay chaupipi, yahlyatatah kusikoy chaupipi, kay ya astawan kusikoy tawasuma. Munas hermanoi kunam parlaisun kay Pascua manta y matatas ruanan kukara kay Pascuapi kunan chay manta parlarisun kay piñawirisun kay Éxodo hatun tagaynin 11 huchuy tagaynin aynan niwanchis. El Señor dijo a Moisés: todavía voy a traer otra plaga a Faraón y los egipcios. Después de esto el Faraón no solo va a dejar que salgan, sino que él mismo les expulsará de aquí. Buenas tardes, kay ñawpa lección pe parlarinchis kay 9 plagas manta. Pero kunan parlaisun kay plaga número 10 manta. May pichus viachanchis primera plaga kasga ya kullawar matukusga. Kepan plaga kasga hampatus hunteamosanku Egipto llahtama. Kepan plaga kasga pikis kay Egipto llahtama. Chantata chuspis hunteamosanku nin chantata vacas, ovejas. Tukuy ima animal wañosqa chanta qhepan plaga hamos nin úlceras hatarisqa nin paykunama tumores cuerpupi qhepan plaga kasa granizo cielomanta urmamusqa tuchis granizos yahnillatata langostas q'altu mikhunankuta mikhuyakapusanku chantata nin laqayayma yaykusqanku mana inti rikusqankuchu. Y kunan kay 10º plaga nin muerte de los primogénitos. Kaypi Dios nin ahinata kunanga nin Moisés, que hay 9 plagas son mano tu con hacho, plaga falta. Y mayorenta que hay plaga carga a la primogénitos guayunanco, picunatas cancu primogénitos, hay primeros guaguas nacidos, paikuna cancu primer guagua, kaipi Dios ni sagenata sutita, kunanga a la primogénitos guayunanco, faraón pata, ya es de ya tata epsius pata. Kaita mana entienden hecho munas hermano. Imagínate Dios castigan makay primogénitos ta inocentes kanku paikuna muchas veces. Ñajanin guayos kanku nin 70,000 purahuawas. Kawari. Fácil ustata guanyunan y guawan pampanan. Pero anchita difícil ustata guawanta pampanan. Entonces ahina kaypi pasasqa. Pero imaginatas casa kay imayraykutas wañusqanku, imaynatatas wañusqanku. Charayku tal vez ni suma Dios más misericordia en tu corpacapunchu. Tal vez kayta mana fácil explicación manchu. Solo Dios haga cielo peniwason imayraykuchus chay primogénitos wañurqanku. Pero indicación carga, sutita Dios nirqa kaypi kunan ñawpaq mas risun, maypichus nirisun la preparación. Kaypi hatun tagaynin Éxodo 12, huchuy tagaynin 15 ni 20 aynata. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Kaypi nisan kunanga nin corderota más kayches nin sapa familia nin y kay corderota imanankichita, kay corderota wañuchinkichis chantata aychanta mikhunkichis ama puchuchinkichis ni mapa, pero mikhunkichis suma zapat sandalias nikichis churasqa, suma cinturón nikichis suma ñach'asqa y chantata huk'aspeo qhariwitawan mikhunkichis listos kay Egiptumanta lluqsinaykichispa. Chay significan Pascua, preparakuna kay vida espiritualpi, kay tentacionesta, kay llakiykunasta vencenanchikpaq Señorpaq sutinpi. Entonces, chay significa Pascua, preparakuna kay vida espiritual ninchikta. Tal vez hagan 70, 80 años neo kanki, machituña kanki, mapuria sanguichu, pero espiritualmente kanay tian joven, kancharizanay tian Dios pa palabrampi hermano. Entonces, kunan hakuño pa son maipichos nirisayanchikta la sangre y la levadura. Kaypi parlariwanchis Éxodo hatun tagaynin 12, huchuy tagaynin 21 diwanchis nata. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Kaypi sutitanisan kunantuta hamunga wañu y primogénituspa. Kunangan kuna chay cordero hapitawan, chay yawarninwan wasikichista pintaychis, tiñaychis wasikichis punkunta, ama kunanchise chay ángel destructor
qankunaq wawasniykichista kuraq wawasniykich wañurachinanpaq. Entonces familias uchayta uyaritawas ruwasqanku y tukuy teñisqanku pichtachus mana punkun cordero llawarwan teñisqa karqa chayqa, entonces chaykunaqa primogénitos wañusqanku. Mashka primogénitos Egiptopi wañusqa chay tutanayki 70,000 primogénitos. Qan mana wañuyta munanki chayqa kawsayniykita Jesuspaq llawarninwan pichay. Cree Jesuspi, cree wañuyninpi. Yesnellatata kawsayniykita entregay Jesusma. Mana para siempre wañuyta munanki chayqa imatataq suyasanki hamuy Jesusma. Payta servikuy, paypaq trabajay, paymanta parlay, paypaq nisqanta ruway y para siempre kawsanki. Achka runata uyarini nin aysnata, pastor, noqaq kawsayniyqa uj desgracia, manacha noqapaq perdón kanchu. Perdonqa tiyan tukuypa, kawsayniyuqraq kanki chayqa qanpaq perdón tiyan. Tal vez ñawpaq kawsayniykimanta mana perdonakuy atinkichu, tal vez waqaspa ñawpaq kawsayniykimanta kawsanki, hermanuy Jesusta mañakuy pay uj musuq sonqota runasunpaq. Qan entregankiña kawsayniykita chayqa bautizakunkiña chayqa entonces musuq sonqoyuq kanki, pero niraq bautizakusanki chayqa ama suyaychu, entregakuy Señorma. Un día para siempre kawsanaykipaq. Kunan hermanuy ñawpaqman risun, ahinata nispa, recordar y enseñar. Niwanchis kaypi Éxodo hatun taqaynin 12, huchuy taqaynin 24, niwanchis ahinata. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Qhawari hermanuy noqanchis tatas hina wawasninchista yachachinanchis tiyan. Imachus allin, imachus mana allin. Imachus kusa, imachus mana kusa. Pero qhawari, tukuy ima cambian. Solo kay runaq sonqon mana cambianchu. Bueno, kay vestimentanchis cambian. Unay tiempoqa churakuq kanku tunicasta. Unay tiempoqa karanku hatuchis chuqsiasniyuq. Pero kay tiempo cambian. Pero kay principios y valores mana cambianchu. Kaypi Diospaq palabra disan sut'ita wawasniykichismi yachachichis. Diospaq misericordiamanta, wawasniykichis Diospaq voluntadninta ruwachunku, sumaqta purichunku, ama huchapi purachunkuchu. Chayrayku munasqa hermanuy, noqanchis tataspata obligacioninchis wawasninchista yachachinanchis. Principios y valores. Yesnillatata kaypi rikunchis, mana qan wañuyta munanki chayqa, entonces Jesusta aceptay. Wañuyta munanki chayqa ama nimata ruwaychu. Apóstol Pablo niwanchis aysnata bautizakunaykichis tiyan chay llawar, chay cordero, chay punkuta pinta kanku chay llawarqa kunanqa bautismoqa un nuevo nacimiento. Musuq kawsayman lluqsimunchis para siempre kawsananchikpaq. Pichus iskay nacimientuyuq chayqa ujllata wañunqa mana Jesus kutimunqaraq chayqa. Imaynataq chay qam nasikunki uj warmimanta. Qhipan nacimientuyqa kasqa yakumanta. Yakuma yaykunki lluqsimunki uj musuq kawsayman. Chay significan iskay nacimientos. Qhawari, y ujllata nasikunki chayqa qanqa iskay kutita wañunki. Wañunki nira Jesus hamusaqtin chayqa, entonces watimanta kawsarimullankitaq para siempre wañunaykipaq. Entonces Jesús bajamuy hermanuy, ama thurikuyñachu, Jesús machimpayamuy, predica y palabranta, yesnillatata que Egipto llaqtapi carga perdición llaki, pero sin embargo Dios siempre chaypi kasarqa llaqtanwan. Kunan ñawpaqmas risun maypichus tukurichinanchikpaq nisu aysnata la 10ª plaga. Kaypi Éxodo hatun t'aqaynin 12, huchuy t'aqaynin 29 niwanchis aysnata. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Wañusqanku nin haqay primeros uñas wacas pata, ovejas pata, cabras pata, q'ala animales pata, yasnillatata nin runaspaq wawasnin, primeros wawasnin, kuraq wawas wañurasqanku. Entonces kaypi sut'ita nisan Moisés ma Dios mana punkunkuta corderos llawarninwan pintanqanku chayqa, teñinqanku chayqa, entonces wañunqanku. Kay tiempo killanta mana Jesusta
Hapikungi songoykipi Salvador nikita hina. Nita llawarninta aceptanki chayqa mana Diospaq uyanta rikunkichu. Kay pichayta nisawanchis. Chayrayku munasqa hermanuy kay tercer ángel nin hinata respetaychis Diosta, yupaychaychis Diosta, Diospaq juiciun chayamunña. Mana ninchu Diospaq juiciun chamungaraq ninchu, sinoqa chamunña noqanchikwanña Diospaq juicio. Pichus wañunqa huchapi chayqa para siempre wañunanpaq wañusan. Pichus Señorma entregakuytawan wañurqa chayqa wañusan kawsarimunanpaq para siempre. Chayrayku munasqa hermanuy, ama llakikuychu ima diataq mayk'aqta Jesus kutimunqa. Antes llakikuy preparasqañachu kanki, wawasniykita preparankiñachu, tatasniykita tal vez qan evangeliopi creenki, tatasniykita preparankiñachu. Chaymanta antes preocupakuy preparacionmanta qan preparasqañachu kanki Señorwan tinkunaykipaq. Chayrayku munasqa hermanuy, Jesus kutimunqa cree mana cree, aceptay mana aceptay Jesus kutimunqa. Mashka tiemputañataq diablo esclavusta hina kachiwanchis kay hallp'api. A veces kanchis esclavos waqaymanta, nanaymanta. A veces kay mana kawsayta munanchischu. Munasqa hermanuy chay esclavitud ahinata Egiptopi sufrijanku kay israelitas y kay tiempo mana diferentechu. Diabloqa esclavusta hina noqanchikta kachiwanchis, waqachiwanchis, sufrichiwanchis, nanayma apuwanchis, problemasta familianchisma apamun. Lluqsiy kay Egipto llaqtamanta, lluqsiy kay esclavitudmanta Señor Jesús me entregakuspa. Chayrayku munasqa hermanuy, invitacionta ruwayki. Makisniykipi kasan anchuyan o k'ullkuyan. Maynta puriyta munanki, anchuyanqa fácil purina, chaytaqa tukuy purinkuma, pero tukukuyninqa wañuy. K'ullkuyanqa difícil, mana allin facilchu, pero hatuchis bendiciones niyo, hatuchis kusikuynis niyo, pero tukukuyninqa salvación. Munasqa hermanuy, preparakuy kay mundomanta lluqsinaykipaq hanaq pachama. Imaynatataq preparakunki, Jesuspi creespa, paypaq palabramanta parlaspa y bautizakuspa, yahinallatataq hermanosniykita yanapaspa, hermanosniykita evangeliopma k'askachimuspa. Munasqa hermanuy hatuchis bendiciones qampaq, qhepan lección kama.